Ndabaramutse inshuti bakunzi ba siporo cyane cyane wakoze subscribe kuri Arena Sport News. Nk'ibisanzwe rero Arena Sport ibagezaho amakuru atandukanye, amakuru agendanye na shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku mugabane w'Uburayi muri rusange, tutibagiwe hano iwacu mu Rwagasabo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umukino uzahuza ekipe ya Manchester City ndetse na ekipe ya Arsenal. Ni umukino uzaba ku cyumweru, umukino ukazaba mu masaha y'isa 12 n'ice zo mu Rwanda. Umukino uzahuza aya ma ekipe, mu by'ukuri ubona ko ari umukino uzaba usobanura ibintu byinshi cyane muri shampiyona y'Ubwongereza, aho ekipe ya Arsenal iri ku mwanya wa kabiri ikaba ifite amanota 47, mu gihe ekipe ya Liverpool iri imbere ifite amanota 56. Bikumvikana neza yuko harimo ikinyuranyo cy'amanota 6 yonyine, ariko Liverpool ikaba ifite ikinyuranyo ikaba afite umukino umwe w'ikirarane itarabasha kuba yakina. Ni mu gihe ekipe ya Manchester City izajya kwa Arsenal iri ku mwanya wa kane ikaba ifite amanota 41, bivuze ko nayo nta kosa igomba gukora kubera yuko niramuka itsinzwe ekipe ya Newcastle izayicaho ndetse na ekipe ya Chelsea. Hanyuma ekipe ya Manchester City yisange iri gushakisha uburyo yabona uko yazajya muri Champions League umwaka utaha. Hanyuma rero turebeye hamwe ku busatirizi bw'ama ekipe yombi, umukinnyi witwa Erling Haaland arayoboye afite ibitego 18 ndetse na assist zigera muri 2 mu mikino 23 amaze gukina, mu gihe uwitwa Kai Havertz afite ibitego 8 akatanga assist 2, akaba amaze gukina imikino 20 yonyine. Hanyuma rero tugiye kurebera hamwe wenda imikino nk'itanu iheruka ama ekipe aheruka gukina. Ekipe Arsenal yabashije kuba inganyamo umukino umwe, indi mikino yayo yose irayitsinda, mu gihe ekipe ya Arsenal ya Manchester City yabashije kuba inganyamo umukino umwe itakaza undi mukino umwe, no kuvuga ko yatsinze imikino 3 yonyine. Hanyuma twihuse rero turebye ibibazo by'imvune aya ma ekipe yombi afite. Ekipe Arsenal ifite uwitwa Ben White ari hanze afite imvune, uwitwa Bukayo Saka ari hanze afite imvune, uwitwa David Raya nawe afite imvune ariko ari doubtful, uwitwa Gabriel Jesus ari hanze sezo yose, mu gihe Tamiyasu nawe ashobora kugaruka mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri. Hanyuma ekipe ya Manchester City ikaba ifite ikibazo cy'uwitwa Jeremy Doku nawe akaba afite imvune izamara kuno kwezi kwa kabiri, hatagize iginduka ashobora kuba yagarutse cyangwa se akaba akiriyo. Ni mu gihe uwitwa Oscar Bob nawe afitemo ibibazo by'imvune, hanyuma uwitwa Nathan Ake nawe akaba afitemo imvune ushobora kugaruka mu kwezi kwa kabiri nawe. Ruben Diaz nuko nguko, Rodri akaba nawe afite ibibazo by'imvune. Hanyuma turebye rero kuri 11 bashobora kubanzamo kuri aya ma ekipe yombi, ekipe ya Manchester City ishobora kubanzamo Haaland, ikabanzamo Marmoush nyuma yuko aje kuziba icyuho cya Jeremy Doku. Hakaza uwitwa Gundogan nawe arahabaye, uwitwa Haaland arahari, Kovacic arahari, Silva nawe ashobora kukibanzamo, uwitwa Foden nawe arahari ashobora kukibanzamo, Gvardiol arahari, umukinnyi mwiza cyane ukina kuri gatatu arahari nawe, uwitwa Akanji n'uwitwa Husanov, abo ngabo bazaba bayoboye defense y'ikipe ya Manchester City, ndetse n'uwitwa Nunez, mu gihe Anderson azaba ari mu izamu. Hanyuma ekipe Arsenal izatakisha Kai Havertz ku ruhande rumwe, icishaho Trossard, urundi icishaho Martinelli, ni mu gihe Declan Rice, Marino na Odegaard bazaba barimo hagati bayoboye umukino. Hanyuma uwitwa Luis ku ruhande rumwe rw'ibumoso, hanyuma Gabriel na Timber muri defense, Partey agaruka kuri kabiri, mu gihe Raya bidahindutse ashobora kuzaba aboneka muri kino kibuga. Twihuse rero turebera andi makuru nayo ari kuvugwa muri ano ekipe. Ekipe Arsenal irimo irashakisha rutahizamu nyuma yuko igaragaje yuko ifite ikibazo cya rutahizamu muri ekipe yayo, uwitwa Gabriel Jesus nyuma yuko aje avuye muri ekipe ya Manchester City aje gutanga umusaruro muri ekipe Arsenal, ariko bigaragara yuko byanze bitari kwemera. Kandi ekipe Arsenal niba ari ekipe koko ishaka igikombe cya shampiyona cyangwa se ishaka Champions League, birumvikana neza nta gushidikanya yuko igomba kubona umwataka ugomba kuza kuyifasha kwatakira ekipe ya Arsenal. Umutoza rero Mikel Arteta ntabwo yicaye, aragerageza gushakisha umwataka aho bishoboka hose, nyuma yuko hari amakuru yavugaga yuko ashobora kuba yasinyisha Duran akaza kuba yerekeza muri ekipe ya Al-Nassr, agashakisha witwa Alexander Isaac bikanga. Hakaza ibindi bihuha byari byavuzwe yuko ashobora kuba ashaka Benjamin Seseko, nabyo biranga. Ubu ngubu amakuru ahari binavugwa ko ibiganiro bigeze kure
nayo mukinnyi witwa Watkins umwongereza w'imyaka 29 rutahizamu tudashobora kuba twashidikanyaho twese kubera yuko yagiye abigaragaza kenshi yuko ashobora gutsinda ibitego ndetse byinshi. Ubwo rero equipe Arsenal irategatinga yuko uyu mukinnyi agomba kuza akaba yayerekezamo hanyuma bagatangira gukora akazi, ndetse amakuru tuyasha Fabrizio Romano nuko uyu mukinnyi yamaze kumvikana na equipe Arsenal anytime amaze gusetinga na medical test, anytime dushaka kujya kumubona tukabona yambaye Gunners mu minsi mikeya rwose. Hanyuma rero ubwo ngubwo reka tutegereze turebe umukino wo ku cyumweru uzaba uduhishiye iki, se equipe ya Arsenal izemera gutsindwa cyangwa equipe ya Manchester City yo izemera gutsindwa. Mu gihe zose yakora ikosa ryari ryose yo gutsindwa, ni ukuvuga ngo equipe yari yose ishobora kuza kwisanga yatakaye. Mwakoze rero cyane gukurikirana Sport Arena News uyu munsi. Amakuru nk'ayangaya nakagaruka, niba utarakora subscribe nyaboneka kora subscribe kugira ngo amakuru nk'ayangaya ajye abasha kugeraho 5 kuri 5, kandi nawe wakoze subscribe ndagushimira cyane kuba wabashije gukurikirana ikiganiro kikaba kirangiye. So rero guys turi kumwe, thanks a lot, ciao ciao.